Yes, nguhaye ikaze nanone ni Gisenyi Komisiyoneri muri kamera zacu. Karibu tubereke ahantu tugiye kubereka. Hari kugurishwa miliyoni 67 gusa, hafite ubuso burenga 450. Ni ahantu muri quartier nziza, murabona ko ari hafi n'umuhanda wa kaburimbo. Ruguru gato yo ku Majengo, ni ruguru gato y'umusigiti muri avene ya kabiri uturutse ku musigiti wa Majengo umwe uri ku muhanda wa kaburimbo. Inzu tuje kubereka ni guhera aho kutafari rihiye kuzamuka kugera ku musozi, aho hose ni inzu tuje kubera. Ha ruguru gato iyo ku Majengo ku musigiti uhari kuri avene ya kabiri tubazaniye urupangu rugurishwa kuri miliyoni 67 z'amanyarwanda. Guhera hari ari amatafari amwe ahiye uzamuka kugera kuri iriya voka mureba iri ku musozi, ubuso bwose nibwo tuje gutanga. Karibu tubereke imbere ukuntu ameze. Yes, hano iyo uhageze uhita ubona inzu nini yisanzuye ifite ibyumba 4 ikagira salo, salamanje, kandi inzu yose ni rangete ndetse n'amakaro. Harisanzuye ku bantu baba bafite umwana, nta kibazo cyaho, nta hantu hari igitaka. Yari amanexe yandi yunganira iyi nzu, iyi byose hamwe hakinjiza amafaranga 500 ku kwezi. Uduhamagare kuri 078 387 555. Ni Gisenyi Komisiyoneri. Komeze mugubwe neza aho muherereye hose, turabakunda cyane.